Svima lijep pozdrav, hvala što ste došli i što ćete provesti danas sa nama vrijeme, sa autorima, našim plesanom Denijem, Teom i sa mnom i što ćemo svi zajedno još posjetiti skulpture koje smo uspješno jučer montirali i priveli kraju. A dozvolite mi samo da kažem par uvodnih riječi. Evo, ove godine imali smo troje autora na 43. Mediteranskom kiparskom simpoziju, to su Eroš Čakić, Siniša Majkus i Mirko Treščak sa njihovim skulpturama, kako je redoslijedno bi prikazano na ovom plakatu, vrata Nevere koja su postavljena nasuprot naše poduzetničke zone, znači na ulazu u bar skulptura, ali sa one vidožanske strane. Skulptura Siniša Majkusa Dimnjak je postavljena na Krvove place i to u susret 100. obljetnici Labinske republike i to je na neki način naš poklon toj velikoj obljetnici. I skulptura Albona Fuga Jurin, koja malo drugačije izgleda nego ova na plakatu, na neki način se nazovemo ih mahuna pretvorila u male gljive ili velike, kako god, pa ćemo i nju ići vidjeti i imat ćete znači prilike vidjeti autore što god naravno da želite. Ove 3 tjedna je bilo vrlo intenzivno i toplo, ali imali smo i mnogo posjetitelja svakodnevnih u parku, ali i grupa. Uspješno smo priveli kraju još jedan kiparski simpozij i to nam je izrazito drago. Sutra nas očekuje znači, svečano zatvaranje, malo u prilagođenom obliku zbog epidemioloških mjera, tako da je nažalost nije za širu javnost već samo za ovom simpozijnicom. No, skulpture su u javnom prostoru, tako da svakako pozivamo sve posjetitelje Labinštine i naše građane da posjete par skulptura i da dožive nove skulpture. Ono što je još važno naglasiti, pa ću predati riječ kolegici Teji, je da imate priliku ovdje u našem centru Kocki, uredili smo jedan kutak u sklopu projekta Recolor, gdje možete vidjeti rezultate koji su se znači, u proteklom vremenu postigli. Recolor inače provodi grada Labin, ali inače sredstva su usmjerena na bar skulptura, tako tamo imate primjerak strategije kulturno-turističkog razvoja parka skulptura Dubrova koju smo lani baš na ovom mjestu predstavljali. Imamo i studiju održivosti razvoja parka, imamo i promotivne materijale, znači dekice sa logotipom, maskice, brošurice, olovčice i čak se tamo može na neki način sjesti i malo uživati. Donesla sam i monografiju katedre Čakovskog sabora od 50 godina, tako da gdje se spominje par skulptura koja je jedna od značajnih odrednica, može se i ona prolistati i tu su i na raspolaganju znači, katalozi sa lanjskog kiparskog simpozija, Deplijan sa dislociranog programa koji je proveden u Kuni na Pelješcu, te kataloga ovogodišnjeg simpozija, tako da slobodno možete malo proljuškati i smjestiti se i odmoriti u onom kutku. Sutra također će se zatvaranje, će biti pod projekterstvom na neki način Recolor projekta, tako da ćemo i tamo na lokaciji imati taj Recolor kutak i naravno za sve informacije vezano za inicijativu i projekt dostupna sam. A sada ću prepustiti riječ svojoj kolegici, umjetničkoj voditeljici 43. kiparskog simpozija, da kaže svoj nekakav osvrt i kasnije naravno naše glavne zvijezde Kipar. Hvala. Pa evo, dobar dan svima. Možda ćemo se još neko priključiti u međuvremenu. Ništa, ja ću samo pozdravljam autore koji su ovdje s nama. Dobar dan svima, evo da ponovim. Renata je više manje sve već rekla činite podatke koje treba. Sutra ću na otvorenju još o autorima i njihovom radu govoriti i Mladen Lučić koji je likovni kritičar i napisao je predgovor u katalogu projekta Vjerujem da ćete dobiti svi i ćete uzeti. Možda bolje da se posvetimo autorima danas ovdje, nek oni kažu ako imaju svoje, bilo je dinamično, uspjeli smo, ja ću samo naglasiti da je 43. Mediteranski kiparski simpozij napokon nakon nekoliko godina pauze uspio predstaviti više autora, lani smo imali jedan da se nastavi kontinuitet, ali i zbog epidemioloških prilika. Naglasila mi opet da je s nama majstor plesa Denis Trigimić koji je odradio ove godine opet lavovski posao normalno. Emil Jovanović-Olić je bio u Kuni na Pelješcu, dislocirana skulptura, autor s kojim je počeo ovogodišnji simpozij.
To je uspješno privedeno kraju u proljeće ove godine i onda smo evo sada u ovim ljetnim mjesecima nastavili sa trojicom autora koji su pred vama ovdje u Labinu. Drago mi je da ste to uspjeli realizirati. Morali smo dva autora, znači Sinišu Majkusa i Mirka Zviščaka, prenijeti zapravo iz 2020. jer je lani bile su takve prilike gdje smo morali malo skratiti, smanjiti doživljaj, bi rekli, kao i sve. Zato smo ove godine u onako dobrom i jačem izdanju. Simpozij sad ima dalje tendenciju, naravno, širenja na s međunarodnim naglaskom i to ćemo već sljedeće godine realizirati. Evo, za sad toliko, pa ako imate pitanja ćemo nastaviti. Pardon, htjela bih reći još nešto. Ove godine je 43. Mediteranski kiparski simpozij posvećujemo nedavno preminulom Karmelu Hrebelu, koji je, a možda u Kamen Pazinu nešto više idejnija možete pitati, baš je preminuo za vrijeme ovog simpozija. Svi znamo da Kamen Pazin podržava Mediteranski kiparski simpozij. Ovo je dakle 51. godina postojanja manifestacije. Mislim da u tih pola stoljeća samo jedna skulptura u parku ili od nekog dislociranih koja nije od Kamen Pazina, tako da regije. Eto, toliko. Izvolite. Hoće neko ime autora ili ne znam kome da predam riječ. Još ima Renata Kokos. Ja ću kasnije da zahvalu naravno našim koordinatorima, odnosno da bolje naravno. Eros, možda ja ću malo podijeliti da što ima liste. Eros, evo, kako ti je bilo, što ima za podijeliti sa mediji? Evo, rečeno je više manje o organizaciji, ono što je trebalo reći. Ja bih mogao govoriti o onom dijelu kako sam to doživio, dakle kroz druženje sa svojim kolegama s kojima sam inače prijateljski vezan, zaista kada smo pogodili temu, radili smo u sličnoj kombinaciji materijala. Mislim da je to jedan vrlo uspješan projekt, barem po mojem sudu, i mislim da je organizacija tako da nam je pružila mogućnost da realiziramo tako nešto. Dakle, malo smo se odmakli od onog tradicionalne forme kamena, ovdje smo išli više na jednostavnije oblike sa tom interpunkcijom metalnih dijelova. U dijelu koje smo radili u kamenu, zaista bez Denija Krizmanića ne mogli baš ni maknuti se, pogotovo u ovakvim klimatskim uvjetima, i ovim putem mu se zaista zahvaljujem, isto kao i Kamen Pazinu. Također bih spomenuo Karmela Hrebela, koji osim što je financirao, što je dao support materijalu u ovom simpoziju, dao je support de facto svim manifestacijama gdje se radila skulptura po Istri, pa tako i nama u Kave Romane, u Rakeru i u svim ostalim projektima. Mi smo sa kamenom, iz Kamena Pazina radili čak i u Podravini, Lici, Mostaru, tako da eto, ja bih ga se želio sjetiti jer to bio zaista jedan izuzetni čovjek. Ako se vratimo na autore, možda može i Siniša i Mirko nešto reći. Ovo je zaista bio simpozij, smo i razmijenili neka mišljenja, mi se znamo dugo godina, međutim, kroz vrijeme čovjek promijeni neke ideje, sazrije u tom likovnom stvaralaštvu i mi smo to razmjenjivali i uz to se i zabavljali na naš način. Tako da mislim da bi bilo zaista ugodno i volio bi da svake godine bude takva ekipa koja se slaže po ovako koja se slaže ove godine. A o skulpturama ćemo sigurno prediti samim skulpturama. Ti si? Pa evo, ja sam kad sam dobio poziv za sudjelovanje na kiparskom simpoziju, prva pomisla je bila na principu napravim skulpturu za Labin, čemu to volim sa javnim skulpturama, da one nisu samo neka moja estetika, kako je pa onda. I uvijek volim nekakvu interakciju imati, korelaciju sa mjestom, a u ovom slučaju bio Labin koji inače dobro poznao jer sam u djetinjstvu boravio tu kod Mona i Nona. I
i najjasnija slika vizualna iz tog doba je Ditner, tako da svoj kamena koji je meni neuobičajen materijal i estetika dimnjaka je meni bio logičan zbog. Evo, i ispostavilo se da je taj kamen bio napravio savršeno, tako da sad ja svoj metalni dio treba samo montirati. Neke možda povratne informacije vezane za samu krvovu izolaciju, s obzirom da smo tamo proveli dosta vremena i toku montaže, kako to čini? Da. To smo morali znati gospodina Šima Martinovića. To da je... Ne radi problem. Ne, to je izuzetno Sve smo saznali. meni drago da je odlična lokacija na Krgovoj lokaciji. I još to mi je ispalo da ona obilježava 100 godina ustanka. Meni jako drago. Mirko, transformacija iz 3 u 2. Da, pošto ja inače radim apstraktne forme, stvari bavim se istraživanjem forme, i prvo zamisao bila da se kamen spoji sa drvom, ali to je opalo i onda smo prešli na metal. Glasno samo. Metal i pošto je bilo dosta toplo i bilo je dosta naporno to sve napraviti, ali naravno opet moram reći uz pomoć linija bez kojega ne bi bilo ništa realizirano u tom obimu. Ja se zahvaljujem na gostoprinstvu, na supportu u svemu. Mislim da će mi drugo godine ostati simpozij u sjećanju kao jedan moj doživljaj, pošto ja uglavnom radim sam i sad hoćem da bio i to meni izazov, da se malo više možem izdahati u rukom. I nama će ostati u lijepom sjećanju, ovaj simpozij. Da. Meni. Meni je drago da sam ove godine sudjelovao i drago mi je da sam upoznao ovogodišnje kipare i s njima naučio puno stvari. Bilo je jako lijepo s njima raditi. Blokine su bile, ali nisu bile nešto toliko strašno, tako da sve ste idući neka godine i dalje tako. Kratko da. Dobro, za reći je isto što se tiče kamen padina da su skulpture se počele spremati mjesec dana prije samog početka u Labinu kamenom Selina i ovim putem ćemo zahvaliti svima koji tamo rade, koji su na tome radili. Šta još? Drago nam je da je ispalo ovako dobro ove godine, radujemo se sljedećim simpozijima, lijepo je biti dio priče koja je, kako bi rekao i Šime, ušli ste u povijest Karlove place, ali zapravo stvarati nešto za povijest svoje zajednice, pogotovo kad je to baš tvoje doma, onda je to jedno posebno zadovoljstvo, to moram naglasiti. Radimo nešto za sve buduće generacije i nadam se da dolaze generacije koje će znati cijeniti i prepoznati šta zapravo Labin ima jer je zaista jedinstveno možda i u svijetu. A sad, ovo još, da me principiram. Da, malo tehničkih stvari. Što se tiče samog simpozija i podrške koju manifestacija u biti ima od strane donatora i sponzora, tu nas ponovno prati i HEP kao glavni sponzor 43. mediteranskog kiparskog simpozija. Sutra na otvaranju pridružit će nam se i njihov predstavnik u svog protokolarnog govora. Kamen Pazin kao glavni donator, znači ne samo ove godine, nego i posljednjih u biti 50 godina. Doslovno je par skulptura Dubrova galerija na otvorenom našeg podzemlja u biti kamena koji se izvlači
i koji se onda oblikuje i postavlja na javnu površinu tako da se mogu vidjeti sve te strukture kamena ovdje na našim livadama Dubrove. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske također na novo uspostavljena suradnja i pružuje podršku ovoj manifestaciji, ali i drugim našim programima. Istarska županija, grad Labin i općina Sveta Nedelja u kontinuitetu. Tu je naravno i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, čiji smo korisnici institucionalne podrške. Ove godine grad Pula sufinancira dio troškova s obzirom da je Šakić je pulski autor i podrška također je i turističkih zajednica, znači turistička zajednica Labin i Dapca i turističke zajednice općine Sveta Nedelja. To je što se tiče službenih sponzora. Oni koji se pojavljaju po putu u toku kad se manifestacija razvija i kad vi u biti saznajete, bez obzira koliko se ona planira unaprijed, što će vam sve trebati, ne bi zbilja mogli provesti u takvom obimu i na takav način da nije bilo javna vatrogasna postrojbe Labin. Tu je i Dorjana Brumnjaka i sa njegovom autolakirednicom, znači za farbanje ovih formi koje su u željezu. Trgovačko društvo 1. maj, koje zbilja evo sa nama čitavi 3 tjedna. Rasim Halilović, moram poimenično, jer da javnost zna, možda neće znati kako se zovu obrti, s kojim također isto surađujemo. Valamar, Riviera i Valfresco nas prate i sutra na zatvaranju, kao i lanjske godine. Tvrtka Holcim i ove tvrtke koje su znači, vezane za transport kamena, koje je vrlo jedan složen proces i tehnički zahtjevan. Tu su transporti sijan, znači rakos, derosi metali, drv metal. Imamo i tvrtke, znači Dekonte i Alkes, restoran Kaleta, Jedinstvo, udruge koje nas podržavaju i pomažu nam Albona i Udruga Medula i Svete Nedelje. I kamenoklesari, znači formarima, znači Flavijano Škopac i Fabio Juričić. Foreda i pojedinačno još znači, za čišćenje i za struju imamo od Ivana Batičića. Tako da zbilja je to, kao što sam već jedanput i naglasila, nije samo projekt udruge Mediteranski kiparski simpozij, nego je projekt cijele zajednice jer se ona u biti kroz ovu umjetničku produkciju aktivira i ovako zahtjevnu umjetničku produkciju u biti ne imamo prilike vidjeti negdje u našoj užoj zajednici, no do ovdje na Dubrovi. Tako da osim umjetničkog dijela, to je onaj tehničko-građevinski na neki način koji se trebamo mi kao pripadnica nekih škola dobro strukturale. Također, da za naglasiti je također znači, da na katalogu je urednica Teja Bičić, znači Mladen Lučić je pisao predgovor, prijevodi Sandra Zlović i Miri Filez na engleski i na talijanski. Mateo Gulbo i Vedran Ivančević, znači Tango Media i Global Creative Solutions nas prate cijelo vrijeme i arhiviraju, dokumentiraju, fotografiraju i sve što treba i danas ovdje sa nama. Pripremi je kratki dokumentarni film o nastanku skulpture na Pelješcu, kao i uvijek što radimo, bit će i za ovaj simpozij labinski, ali ovo je ovako jedna posebna priča, možda posebna zaloga za Labinjane koji ga znaju dugo. Da, dobro, to znači kad se ti kratki dokumentarci završe, onda će oni isto također biti javno predstavljeni. Klaudija Barbić je radila grafičko oblikovanje prijevod za katalog. I što još moram napomenuti? Da, vezano znači za kiparski simpozij koji smo proveli na Pelješcu, struktura je nešto drugačija nego ovdje, ali također tamo smo imali veliku i ogromnu podršku dobrovoljnog vatrogasnog društva Kuna Pelješac, poljoprivredne zadruge Kuna, Branka Meškovića kao predsjednika mjesnog odbora, i tu su i OPG Antunović, Autoplus Ploče. Zanimljivo je da se Autoplus od Dorjana Brumnjaka i Autoplus Ploče isto kao firma, tako da ne bi došlo do zabavljanja. I također svi oni koji su nam pomagali od znači, predstavnika i općine i svih mještana koji su tamo bili sa nama, a pogotovo dok su Teja i Deni boravili tamo i radili na strukturi. Što se tiče Deplijana, znači njega je pripremala ovdje prisutna Ana Tavić, tako da imamo različite suradnike, vidite preko nas imamo 30-ak smo ih uspjeli nabrojati.
Da. lokaciju? Što se tiče znači, definiranja u biti lokacije skulpture, kao i što je to bilo nekada u Mediteranskom kiparskom simpoziju i ovih godina od kada smo mi preuzeli udrugu, provodimo taj nekakav interdisciplinarni način pristupa postavljanja skulpture u javni prostor. Tako da zahvaljujem se ovim putem i našem arhitektu, članu stručnog savjeta Robertu Dragonji, koji pomaže u odabiru lokacije. Vjerujem da su i ove godine poput Lanjske, znači Pužje, zbilja Denica Kraškovića, postavljen na izvršnoj lokaciji i vrlo dobro komunicira sa publikom, naročito onom mlađom i svakodnevno biti ga obilaze djeca koja se na njemu penju i igraju se s njime. Tako i ove godine, znači skulpture koje su postavljene na Krvoj placi, znači Divnjak je dao završen ovaj nekakav počak. Dobili smo još jedna vrata u park, samo sa druge strane, i oplemenili smo ovaj dio kraj Bijele ceste gdje je postavljena Mirkova skulptura koju ćemo kasnije isto obići, pa vidjet ćete kako se i ona isto savršeno u biti uklopila u prostor. S obzirom da imamo velik broj skulptura, a i koristimo u biti usluge naših stručnjaka, u biti nijedna ne smeta drugoj u komunikaciji. To je gospođa Katerina dobro primijetila kad ste bili sa nama na ovoj turističkoj turi, da u biti svaka za sebe dobro funkcionira i sve zajedno dobro funkcioniraju u nekoj harmoniji sa prirodom. Kao postav izgled. Da. Otvorena galerija. Otvorena galerija. Zahvaljujem se i vama medijima koji nas pratite, s obzirom da smo malo možda ove godine puno više slali objava za medije, imali više aktivnosti i sada i danas i sutra, da se to nekako sve preklapa, ali u biti pratite sve što mi šaljemo, tako da hvala vam još jednom na tome. Prije možda nego što završimo, samo da kažem znači, da je tamo i kava, imate i sokove, vodu, si ponesite za šetnju parkom, voće sam kupila. Da. I imate, znači možete si uzeti dekice reklamne i od reklamnih materijala slobodno. Šta je producirano kroz projekt Recolor kao nekakav poklon. Da. Dekice, pa kad dođete u park možete se leći na dekicu. Da vam bude udobno znati. Treba mi još nešto. Znači programe. Tu se sanacija skulptura stavlja jer je velik broj, još mi je ostalo nekih 10 skulptura u parku za finiširati sanaciju od ovih što su bile dosta uništene ili od mikroklima ili od udaraca, autom ili svašta se dešava, park je stvarno veliki. Znači, kontinuirano se radi, uređuje, važno je naglasiti, to je stvarno ogromna stvar koja se događa non stop. Nadam se da se vidimo sljedeće godine ponovo, nadam se najprije da se vidimo i sutra, jer ipak će biti neki drugi govornici, bit će vam još sadržaja sigurno za zabilježiti. Ko može, bilo bi lijepo. Evo, to je to. Hvala vam svima još jedanput s moje strane, hvala autorima, hvala Deniju. Još jedan nezaboravni simpozij je iza nas, barem za mene, divno iskustvo i uživajte sad u šetnji i na lokacijama, je malo toplo, ali to ćete sad. Da, pa to ćemo proći. Ako imate nekakva pitanja, slobodno. Za nas, za autore, Denija, koliko god. Ili ćete kasnije u toku šetnje. Hvala.